Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр. Ноокаттын ушул Калилин көчөсүнөн ушу Хусиндеканын айтымына караганда ушу бүгүн алсаңар эртеси туу бере турган бие сатып чыгып калды. Булар эке даяр желиндерин дагы салып боз бие сатып чыгып калды. Бул Хусиндеканын өзүнүн энчи бээси экен да. Бул бээни эме сиздерге есінен өзі бір маалыматты сұрайын. Ассаламу алейкум, Хусин ака, жақсы, сіздер жақсы? Тінсіз бе ака? Бие жануар. Раса келіп қалған екен ғой ака? Уақытса? Келді, қайтып келді. Бұны еме атай үмітмен бір жақсы үйрі қойсаңыз керек ака? Европаға қойген ма? Европаға? Той қыламан деп ашынға мәжбүр ilacı жоқ сот етпенді. Енчі бия. Енчі бияңыз? Қаншаншысы hem қарындасы ака? Bu konuda төртіншісі. Төртіншісі? Бұна қараңыздар. Желін уже салып қойып тұр да. Шул мартқа бар ау? Yok bu uzağı bir 10-15 günge koymaydı. 10-15 günde var? Çözü. Bir haftada bir hafta tuğ beradım. Biyenin boyu kaça çıkardı? Biyenin boyu 1.60 çıkıp olar. 1.60. Biz çoğun beye geldi. Ölçeğini bir aşağı geldi bu. O ses makinesi sırasını bu oldu da. Bu onun da yok kaldı. Biz şu yere gelip at tartıp attık. Anan Husindekandagi şu zarilishi bilen şu beyni satıp çıkarıp aldı. Sırasına buldu aça. Özü sata turgan mesken ha. Bir sağ üretmediniz mi? Sağ üretmediniz. Sağsa bolağız ne güzel. Men sokkanım ya bolsa gerek bilmedim. Öz bolsa gerek ha? Suyu boşup oladı yani biz endi balık kulunu olamızsa bunlar. Kancı değilsek ha bağısını aytın. $5.000. $5.000. Avrupa'dan kaçkan. Avrupa'dan kaçkan. Bunu o dadal pulga bermegen ben özü. Özü gözünde jakşakça gelgen. $5.000 ken var dağı sodası болады ha. Желін bir жақында көрсетіп қоямын. Мына қараңыздар. Иесінің айтымына қарағанда ушу 10 күндө узак 10 күндө туу берет экен да. Узак 10 күндө туу берет экен. Европадан. Эме бул жагы эркекпи же ургачыбы? Анан Хусиндега бир спор бар да. Буну сиз текшерип көрдүңүз. Мүмкүн ургач тууп калса анан сатууга чыгарды деген варианттарды акылдуулар чыгат экен. Чынын айтың, текшербедиңизби? Жок. Эркекпи же ургач экени? Roz ağız bunu azal teşekkürlerim. Teşekkür ediniz ha. Ben azı sen geldin, azı sıra zop çıktırdım. Bul jağı tavakel ha? Tavakel maşallah. $5.000 ken var. Bu halı urgaç tukkan yok. Buğa çayın ba? Bardık eket var. Sodanız versin da ken. Rahmat tüker. Sodalaşıp bağlaşıp görünüzler. Çoğun bir can var. Ya maşınlar gelip kaldı. Sodağa bereke bağı da öte yakşı oldu.